tok entertaining ting na begun chibai tunina Bungmual khua lockdown to kisai holimpi na Hiai president pu kambialal hopi limpi lechia I hopi sung ilam ka sunga second wave covid na nak takina honnoga oijagina veng tuama lockdown chi te ki ponga Bungmual wang leng ni som sung lockdown apuangwa dena inamu video te bang leng Bungmual khosung kongjing tia hi mi pot ding mu ding omlou wana hoi taka thumang taka mi pi te na lockdown zui hi chi kha chiang maya eton tak mahmah hiwa tuina holim pi na saulo ni le chi e tuni hunoi tangon pek thi jang na hu tu pana tu pa thu kon ge na ama sape ni na Hiai lockdown khabang zia ka non puang wa chi non gen thi diam Bungmual khosungi covid-19 second wave na zahtak no kina uchi laina hi lockdown lo thei kha le china pan na zahtak en kila a uchi komina akes bangleng ki belap to zela in kimin kiang khong e kele tanaw laina sung khong ai chakilo zak na hong piangina au chi chen hi ala sopson lo thei lo hi chi na lungtang tu lungsimang hong lu ta wai jakin hi lockdown ye in na ve cha hong pung to toy manina lockdown hong ki puang dan hi yai neuchik a chain pen ang ki break theinang ai kha le chamo tuni tan na Bungmual khua mi bangza bang positive ta bangza bang e dam swa ta chi tin gen thi diam tu tanena hi Bungmual khua second wave ki patunga ki panina a case zani le giat oma active ichidiama available waite khaza le sagi apha waya ki pana dam swa som kwa le kwa ahia wai bana thiai na jeka sina na to kha mini bang tai mi zani wal bang kha to second wave akipana e positive mu khia ke voi mo ai le mi tamma ma chi na hiya testing khong na ha bol je pe bang ja ka hi de hi chituka e tam akimu khian mo kha testing le ka bol pen ma wa yp ichidama yp panlakna le hausate theipi na to saptuam le byc to pangkhomina panna satakina kila a huchi laina hi a case to kisai kha a test dipen mina a u na diu ekele an na neihte kha vei ka hi waya ki pan ki kem di ka hi chi kha theina dina awareness le na satakina ki bola wai bana awareness kom dina home isolation center bang nei ni waina panlani china saptom te bangin leng saptom te to bangle ki hoina isolation center bangleng kineya au chi je kina hi khosung mi bangleng anei kha pe khosik pe ekele wai symptom nei kha ki thei pe kha zoom het lawa ki swang la het lawa nei ka hi nei hi di ka hi cha ki tes u na hon nei unchin au chi chan hi na sata kina ki tesa hen khat tes khol ke leng le dam di tampi omoi hiwa center am te bang ahia hileleng wai tes kholo dam di tele mi lo thei ve de ina wa hi tes khia ka ki thei jet amaw lung tanga leng mi pinon ki thwa pi na zaruna amaw lung tanga leng honglu tina wa na sata kina ki tesa wai jaka akes tam de le ai do chi chu lung sima om ai omdan dak chu khomi pite hei covid to kisaya ai nak taka aware wa hi chi kha chiang maya mo ki pa hoi ma veng dangin le hei bangina hi theile kha e Bungmual te hi bangina testing ki taloina hi noblo na khin khati nei nak le ikimwan mo jek chiang bangna baki test theile kha e chidam hoi ma dia hi chi kha to heu tu pa gen apan na chiang maya khosung mi pangkhom siam na hu chi kha chiang maya e veng sung khen khat khong mun tuam kapa kolna Hiai kwam pawtkhia omlou hi chi banga omna hi naw Hiai kha bang chi banga lockdown no enforced he na hi wale lockdown enforce hi thilak sapi ya khosunga a het kha ka tamma ma nek tom jong ten het kha to pa wai chana i wangvul gan te bang te gan ta te bang len het kha to pa wai chana i sep na khong le bang yam activities tom tam pion het kha ko ma himale to te hi khosung mi pina hi na satak kinon ki thwa piwa anwa maksa ding khom ding hi lockdown ding hi chi mi pi lam ma leng min na omjakina hi lockdown hong ki bol to wa ai to kisaya lockdown hun sunga bang hiam relief to kisai bang leng to ki pai to lel lela wa cha
lockdown nu sunga bangai ta damlo hitan tuak te bang leng adam doi du amawa kipana information mu dung zuya en bakipe mai moi cha e na sataka mi pilon ki thua piwa hucha ele hi thei dan hi thei khama e khosung mi pi ikhwal nazara e to dana pan kila to hiya e anuam het ke ya ak sama ma ai hangina mi pi te ki thua pi nazarina e bailam taka zo thei diong bang ai itu na hiai lockdown zia kina igam sung lockdown le hiya khwana hiya ibeng sung bungmual khua ngei bang leng total lockdown na hinon amo bang hi na ni teng nek tom jong ken khatia dina to na gen bang na hak san na tam tak om ngei dinga hei ti kha bang china na en kai wale tu le tu chiang a hi ne le tom zonga hak salua tu le tua chini tua lockdown ni khat le dakar somen i khongvel hi panai manina hu chitele na tamnai ke ma le khal le ni chu oma to te hi apoimo banga bu le me kha i ki supply mai hi i wailo ina khosung mi te ki piak zo na thupi ma din ka ying ta kho sung mi te khen khat ki piak zo na te nung yen thei dem khosung mi pi te nan ki thua pi na sama mawa tuna ya inunga gari om deu do te kha leng khosung mi pi ki pana khosung mi pi tia dia apoimo mo zat dia committee khoton piak khia ko ya damlo po na khong bang ai kele tua pan pi ngai te pan pi atai to na di khong bang uchi hon piak to ya Hiai teng chawin leng kha khosung mi pi ton ki thua pi na na satakina ki mutheya wai jakina hi athu ala ke ki thua pi lo atak takale ana a lengon ki thua pi wa hi hilotel mo bungmual home isolation center ichi mo hei kha bangza khong tulel na omale Bungmual home isolation center kha tulel na akiat mit za kon chi phot dia waya kiat mit akion tunga kipana kiat mit teng kha mi som guk aphata wai bana waya kiat mit te laka neujik ana sira zozek chini wai te kha mi gyat bang covid care center aki tuan khetawa to bana a recover kha som lenga aphata active case tu lai takina som thumle sagi oma wai chai isolation center kha a capacity kha mi somli khong ta thina dekibol ai wai kha doctor duty chi ham nurse khong am ya doctor duty le nurse to kisai kha home isolation center jakina hi Hiai te kha kingai to nai ke ya akingai to ke ya ajak chu a patient kha doctor ina contact number pe ani cha ana ki contact theizel wai cha ana contact theilo te bang leng huaya ana duty isap to amu pate main leng ana contact in ni cha ki ho je la i jakina hi a doctor duty to ama min wa om ton lo amau an ki huan ichi yam amau asung quarantine an nek di khong ba pia ku hele atung ina hon thiak tung lai na hi Hiai to kisai kha bangma gel felom lowai cha toplet chila ki hong khe manina anhuan lam to kisai kha bang taniam cho ki pesaka ain quarantine ong piawa hi le tu chiang ina hi center ki huan ta hi center ki huan mo Hiai kha government hon pia khe kile bang chi banga nek le tang na kai khopwa government hon piak ai ke ya ko alokala ki to del kai wa sap tom te kha aphat pan ma mawa sap tom bungmual khosunga sap tom kha om teng pang khomina waya ki pana nek di teng piang ke te hi sarkar lama pana Hiai to kisaya banga panpi na namu kha ko khen khatom ya panpi na 58 AC covid committee akipani na hi sang sagi homa di himi minan piawa hu chilo dang kha ane na min chu ka thei kiau chilo dang khai cha aneng neng chini mask vel ek sanitizer khong len pia chu omwa hoiloina MLA pa pu vi hang khan lian ina hey covid galdo na di to kisai na sanitizer bang mask bang vaporizer bang oximeter bang le atuam tampi ka gen sengkya to ton pia jakina ki pa na lian ma uchilo dang chu a government ki pa na uchapan pi na pi lo omlou khosunga hong lut le hong ai ke le khomi pot khi ut te khong mo bang chin na in kai wali Hiai lockdown sungina ya kha athiak ma lockdown om ma a ki pa na program an nei sa ikile kiat sakna di khong ikile ibang bangyam poimo anom sa pol oma hoicha
ahong lut vet di te kha kilut sakin chin apota jin khe vet di te bangle ki jin khe sakin chin huchilowa i banghiam poimo alo theilo nei te kha pa saki pe maya hucha pas tung ton khong banga i apoimo wa hi zolun hong ki non chi khong mo hucha ne khon ki ya huchilo dang chu hucha a panlakna chini yai apas to kisaya i huchilo dang chu tang pi na i hi alam dang wa tuanom tuanin ka thei ke i mun tuam tuama duty omtil telahi chi kha kimuthia ke bang le ka ve kol na khen khatama mo i hei duty te kha bang china briefing na bolo ka chi i ki work theina thumang lo khen khat bang hong tai te bang om kha thei mo i khut ba kha theina chi te bang hi na mo bang china hei duty te briefing na bolo le duty kha alloma etina se ni aphathia ka china san chu i khosung kha highway inan ton khai manina highway ate chu atai swak di bungmala banglo di peu chu tai swak di va hopi khale thutua ma ya wai cha i khot bangai ta ei veng sung lampi tuam toma duty te kenga chu briefing ki pia dan in chu i physical contact kha nei lo te di wai cha i banghiam cha duty te za tak lo lo ai kele ong thusim lo la banghiam om le leng i alo thei lo ai ki na le e khut kha khet lo di chi khonga ya wai bana e lu le pot to kisai bang leng e ammau pas neihte lu ta pas neihte pot ai chak pot to te loi kha ahun bine ya pot e ja kuna e nwai te thei siam di chi khok ki na awai bana e ya lampi dunga e main road bula duty te laka to na igen ma bangina hi e atai to te bungmala bang di te chu ki mai mo ki sak mai e apoimo ai ki le ong tai mai di te chu ki sak mai ya e a he lem khol ki wa hon thuman thima ma wa wacha briefing to ki sai kha tua ting khong kon gen bana e atang pina hi chi mong he chi kha chi mong he chi kha agenak sama ma ajak chu mi tuam men to ki di la ki na hi e amun dungzu ya e amau decision an lak the yu bangleng poimo ina an amun le ahun dungzu ina e edana na siaman chi bangleng ka kha kya khunu leng tam pio mai e no covid task force na sem i heu tu te kha na kim thei ma diu chi kha chiang maya no la hei covid apana na ki ven bit the na diu na bang china no pan na lawale hei covid ki pana kha ki ven bit the na a government ina e zui ding dan le dunon piak te ma soi ta kabut di chi khong wai cha sanitizer rat di chi khong ya wai bana e anat na nei ik chidia ma ikele ate ji thong to ki saya i vadian hiak chamba leng sanitizer kha zangin mas bang leng kha e N95 to surgical mask te ai apangai te mo wai te dobula bun main wai cha face shield khong ki budin hi cha e ki tai pi e ya e ai thei tana chu government ina guidelines on piak te ai covid to ki sai bit na dia guidelines on piak te kha zui te somin wai te a e deu tang pe ka ki ven nau e pausilo ina hei lockdown hun sungina si na man na bang kho sunga om tale e bang china pan na lak so mole hei lockdown nun sunga banghiam bang sian na e ongom jen le china e ki vai po na dan khat atuam khat gel khia kani ma wa wai kha e si sun in kwan te to e YPA makai te e wai chu YPA makai chi chana hi area e makai di ki bola wai bana executive ki omin chin wai cha valupa ki omin chin wai changa han kwang bol chi le tom tom cha departmental ki wal du ya wai te to in sumi indong ta to in sumi alo thelo ting chau ucha hi didan hi eve ka plan danu ami pin to te ha ami pin ngop lo din e wai dana hi di ki chin ai hanga wai chu za lo te u thwai e hei bang thil tung ke le de hoi mo e akipa hoi atom na pending ina hei bungmual total lockdown ni som sung ki puang to ki saya nagen be utom lai bang non gen thediam hei total lockdown sunga hi e kwa pe mai na khosung hina khopwa hi tale e hona kithuak pia apoimo loi khol ke le khosunga lut banglen som te kholo maya e ajak chu ina na pen ha ki the za kin chin wai ki the jak dan eta kha e khat le khat kilo to ana iki ve to anate iki pot to anate tang pe manina e khosung mi pi hina khopola ma hi tale akwa pe mai na hi yalo down hong za tak sakham hama e honglut alu le pot te kha yon som lo ham dina kon nge nu ai ki pau hoi ma mai to heu tu pa lalpi
COVID task force president le YPA Bungmual unit president to holim na ini hetan nga hidinga amaon gen bangina inunga ya gari mu te bang leng khomi pi te na ya COVID task force ina azat dinga atho khiat ahi na athupi ma ya hichibanga kipezo khosung mi le wana hichibanga kipezo heutu Bungmual khosung ne hi maina phama ma chi the ahi ya wana vengdang le hiai banga COVID second wave to kisaya Bungmual te panlakna kha et ton thele kha hiai COVID second wave kha nak taka hong ke di hi chi khai thei ringa wana Bungmual khua test to kisai COVID test to kisai kha nak takina anapai pi jaguna positive le sang a hiya wana veng hen khat test tambak lo namuna test mi atambak lo namun tia lungmuang ta kayom khak di bang leng lamethuai hi chi kha thakina theile chi dinga tunia holim naw heting hun sakdi ki pake